Iliang yang ga Jaintia Students Union dalai chairman DC uman leu chairman yang ga DSC hejing ito ga ni exam ga ro khut ga ar kundi tarik ni bunai ina iliang yang ga saini di chairman DC wai do wai le wa yiga ni exam ga ro pun man ga ar kundi tarik wa postpone sai ga chibet chipor kita hi wi do wai ni exam wa postpone ga to wa khamat do to yo wa ni ga result grade 4 advertise kina do arjara ko we udah deple gi interview hadu ni banai jun arjara mandru ado negas ngi pam yo ga result kateo pun man ga i hakmat do wana liang ga sain do wa postpone swai ga ni exam chipet chipot sagawi ga bantala yo i ga ni ga LDA ka kamo man ga te em ga case po high court hajing ito wa kate ga hajing subai ga discrepancy ga corruption go em po ga ni ga DSC tenete daw ikam ga sain hi da wai kat puyu solve ni kat puyu pen baik igini gi aging ito tungkam tungjam hani po DSC was Jaintia Hills em kam pun sange chwai gini gi exam aging ito kata ga benta segawi ga benta le iwan knang ini kamat adin waki wabon nagi candidates lani gi nong chong chunong ya ga rilom Jaintia kelima kali sewon biar ga sain nyong i ga JSU em biar ga ong i pi Gajes yung nagi por kerek ni mentau pait ba kerek ni mentau wabon walang nagi jing mentau yang student candidates wabon gi benta ndre katun gajes UI jing to gani gi issue iulit gani gi issue tanga ngai skam mo pait ba di candidates wabot inadin jing to gani gi benta wa khmat do kesain banjur ha gani jing chemo DC wa kan pudep igini waro idalai lembiu pediang gani exam do penman gi kenang yo i ga jing senia na upait ba em kam chao postpone ni chibet chipor gani wesai na kwa ko pha ga message ko clear chi pait ba chi candidate subaro wa mani wani percaya ga tungkam tungjam ndri percaya ga system don ni dari system yang iman ko iman subago ikon ga rilom Jaintia na ga por chi ga por odi ga por chi por yugi kena go kre stom met wasngi your eye kena kre stom kamada yo hepo ga wi ga case po high court hagak po kini ki OMR shin tang kini ki candidates kum pendap ira yi kado yo mi bertuj ki walai ga personal interview kini penman go ira ga yi ikam ga sain insania ai ga DSC adu oman gatel nete daw insania be ga yung ga high court wa amburam wa ngai scam mela ga court ka bicar hok go ge ewan kanang wa man ga jing mentoy yung ki candidates sebagai pait ba dan ni kena kan rogi thung kam to jam hagan ni ga riyong